ibwaga mutegeri kwethwa wina tweja ndene Wero TV tawia nkwire itu kwethwa twina Daniel Kiogora uria ni MC Bothogochi West na Kinoti JR uria tukwariria mantu ja siasa na arua ibwaga muno ikweja studio cheto cha Wero. Asante sana. Na tukiambiria bwana Kiogora na ruri ukari na antu baba ingi muno kana kirende kinene muno antu ba Jubilee babati gotara ikura kana. Okay, ibwaga nkethie mutegeri wa Wero TV uria ututegete ntukwe narua na mbuge kirende kiragi ukari kimucemanio na jwetu na area kaga primary no tukimeshe in one way ate antu bamero bena wendo bunene gikiama kia Jubilee ituje bomba kwithira bo kari kuba kaibate ba Jubilee but majority nkuruki ya 95% ya barabo kari kaga tombo confirm na onana muno ikura chia Jubilee. Bwana Kinoti no kuona hata kiama kenge ke Jamero kana tuge kiama ta PNU iketha kena muchemanio kungethwa kwina kirindi ta kiu kiukari narua. Oningitagaira na ntere chijiri ndauga na ndauga ari kwina inya kiama kingi kithirwa kikuchitie antu baba ingi bauga bangwana na barabo kario na aru nontu kintu kira giukari gikunenetie nteto bwaga ikwithirwa munene wa nthiguru no kario na antu baba ingi bethara bakenda kumwona kwa hiyo impongerie nene lakini nkauga bakeja kwithirwa bageretie mbuga kwambiria kana kwithirwa ba ilaunchite baibonga nte kumenya kethira baringi ithirwa bakariura kwa una ndeto keja gwikira buki mathuganio no tuge kiama kingi gikeja na ndiki ira kithimene inya gikethirwa gitina muntu mutongeria wa nthiguru baibonga no barete kirindi no bethe benabo kwa uno tuge antu baba inge bagwetete muchemanio jo mbugane nontu bakwenda kuona uhuru auto aati tukauga u te 100% lakini gatuge u nusu yabo baraba ingi baketha bakujite nontu bwa nusu yabo baketha bakujite nontu bwa kuona munene nontu atirika kuja miru kwa kwariama tingarire jite kairi mbuga makumo akambuga jwathira lakini baraba ingi baketha bakujite kumuona nontu kinya mantu ja kwambiria ndo baba ingi teka bakariro betera baba ingi bokaiba uchietera kana bambia uchietera ja mono thaire chikinyire akaraje kachirero atira kinya na bwana Kiogora antu bamero nontu ogwe wi thirikari ne thai kwi kintu kia kukenera Jubilee thai meru twina mantu jara tukenera thirikari ne ya Jubilee itwije kwengugiira chigwitwa ndene meru igukurukira thirikari je Jubilee na jama ingi je jitaja tarikira ni uria nandi jonde tutiumba ikuga ja kumbiria rimwe na jathira for example tukuma kaga uni ndejira ndatonyera barabara ire kwina mira kaga boys bypass ande gukurukira yo ndai kai ndethira ndi ukinya meru na ibarabara imwe iria ikuthithwa ithirikari ya Jubilee barabara ete kurajaje ya Mati Road itonete ne nderete ikuthithwa ya ithirikari ya Jubilee igita ritirari kuraja itonete Eugene Wamalwa ejeta ku launch dam na aja gwetu ire tuje imwe feasibility studies ni kuthithwa so kwina benefits ire tonete kumania thirikari ya Jubilee ni uria tutiumba ikuga itunganiritwe kwijange jama inge muno still tukwenda thirikari tuthithiria but tutiumba ikuga tikio thirikari tuthithiritie ende ta barabara uga ejoketie miaka 5 na nde gwakwa contract ya barabara barabara for example bypass hizi unimbije wacho muno kimukera gitumite chithiro ithaite kwi antu betere kotini bakiuga bate compensate to na barabara miunda yawe kuringithwa bangi bethirwa bagurire munda lakini ure obenderia na aria kwamba kwa compensated na ande beta kotini beta ikuthingatiriya right yao kimukira gitumite kwithirwa kwina delay na ingi nweta inya gogiaka gwa kunyo nja ukethira uria urenda kurikia tiri urikia na mantu ja thirikari ja processes ndaja na bwana Kinoti ikwethetwo kwina mantu ja maingi muno jethetwo jagita mbere ki wathani bwa Jubilee no kurikana norio kwa na case ta ichia curtain chia cibitari ya general ya Meru no kuona ita antu ba gukenera Jubilee kiama ono mbugiari nontu ni ndetagera ndio me thirikari
na ntina wiririria bwa kwithirwa ndiki kirio yani ira utegete kuma gi point ya mwananchi yani muntu wa kawaida nomba kwithirwa teka nkumenya muno mbia ira ungwa urechi atumiri lakini uma mantu ni ati bura buga kwa inyabuka da bura bura bwinjire ni bwijite na ndi mbeje ikuringana na mutumire jura chirikana iju yatumira najo antu abatega abakona kwina preference kana kwina thina ingire chumba kwithirwa chikienda kuthithangwa na mpui kana na ntuti nkurukie kugura katini nateka tuge kethira sibitari tari nacio kwa ugeja utegera ketha mbeje iria uni mpuga iwenyangia na tu antu bomba kwitha bakigwira irua nteto iria chitikubagwiria ewi igukwaria maireryo kwina mantu jamo bathithite gwe jama kaimbuga ja mega lakini jara maingi batigutega bachuria na uni nkorua na bwakwa ndi ruterero mantu mbuga ni gintu kigigwitwa public participation yani gutumira antu nikenda bauga biongwa bira bakwenda kuthithirwa ntikuthugania ukeja kwithirwa kinya thati mantu jonde jethara je ya maendeleo jethara je kiendaga yo lakini ni constitution yetu ikuga ekauga katiba eriuga no mwanka antu borue na ndi preference ya antu mbuga ringithirwa indawa antu akati kana mbuga ketha ija ringi ontu igite no jari irio machine cia mochari cia thuki mbuga baringi uga bakudura nyumona no ontu igita jari re ko ona je kanya muntu akuthinga tu thina mwanka kinya gikuone kiawo kethira muntu arita ngikwira ontu bwe bakama cikigura wegita riu kwina muntu umwe wathika wa kibiriti antu amwe aiti mochari mutindwa antu bamba kuwa twambe tumuthike no ntu bore anunkire no ntu machine cia thuki oga twambe tumuthike tucoke tutigwe tukiaragia wega bwawe utije mantu yamba kwa mbere muntu athikwa riu na ndi mathiko ya mwisho na ndu gachuria kweri gi preference ri kinyoke ya kwithirwa utije mono no ntu ina ntu baraba kwiraga thirikari ni bwiri iwe Jubilee gutegere kuona mantu jari bwiri kuthithia imana mbere abathithia jaria mbuga bathithagia gita riu kwa uni nkorua mbuga te bonthe bakugwirirwa no ntu kwina mantu jari o ja maingi muno kwiba bakuria thina ruji kwiba bakuria thina kinye barabara jaiwa kugira ino ntu ire ikwewa preference tichio na bwana Kiogora ki MCA bau bonthe bokariku wote no umwe waririe narua okay mbere mbuga bubwa MCS kwithirwa tutearirie na arakaga ndingienda kuga ntu bumwe boigi curtains icia guri thirikari ya county ya Meru bwa mbere tutumbo gwatithania curtains icia guri na thirikari ya Jubilee no twitwije ki thirikari yetu ya Meru urio mitongerete toka ki Jubilee buru na inyethirwa atari o form kiama kiawe ge PNU kire na kyo thaa ici igitenerere akuguraga no ari agucionania tayari ate amwe na barabe be thirikari ne Jubilee difference beta chumete ke thirikari ne na ka ukaraje ka ubakana no ntu itwije bonde bari ki nyamorereta nyamora Jubilee Alliance ire ari ombere ija kwethwa pati nandi wo wikumanisha batu twatarire munya na ntu bawe baiba Jubilee nontu inde obari nontu abairinganirire basi yeta naye muntu akatari bomiendia muntu ena right yako ya maoni jawe lakini oni ne thirikari ne bugande na information imwe kuruki ya my brother JR from mwamberio kuyojo wakinyere na kuonania mwanya jureo between governor Munya na thirikari ya Jubilee kuma tene note uti influence ka closeness yetha irwire akwinu ntundigo inya kuma ria governor Munya ari na gamba kotini batu twari very close twamenyanaga we na manto jare ya governor ethairwo akithithia na ministers bawe thirikari ire inari anene toka ithairwo na control kijo i decision ire thithiritwe ni executive ya Meru aja na ore JR auga onino kugwatanira we ara gutare priority utethio bo katinziria mbuga ichi endekanaga batite cyo chirengetarwa priority mbere kana ijire kana ithatu as far as health yetu ni concerned ne Meru njoke bora bwa kaga tutearirie na batu turi MCAs tutena thina no ntubu na kethirwo te MCA ukulalamika ntije no ko unge na wo kauma ome alalamike niki tutearirie kimwe utekwona itai kwagirwo heshima utekwagirwo heshima kiona iki bakwenda ite ibaririe kwibo bakwenda ite mwanya ibaririe ambugi oju
ke mutongeria gwe gintu kibati kwithirwa kirio ki gwito understanding batu tukwirigirite president akinya kinoru thainyanya akwithirwa na michemanie mingi na namwe kinya kethira antu bendimandaga bamwariria akinya kienini achereri na ndi batu tujuke mbuga ndaika ingi 30 kana ethari muture MCAs tukiaraia president na wakija kwari ko mundu ijwejire agekanya bati batu turi omiru ije MCA wa Nyaki West na ara tukarirwo jo ndo tinda Nyaki agatinda no oni ndachoka na ara abotho guchi West ndo tinda na antu bako ngatinda abo twina so many other forums cia kwariria antu betu atugwatanire tuga president nae wakanya kawe akethanie na president agaturiungira kaire na possibly riu agaturiungira tha ikethirwa chirio batu twinde gukethania tugira tumwe kanya na muchemani jwawe ende tukethingata mutaratara inya speaker na bati kumukaribisha batu it is understanding kinya oni ngiongera au ndo ende nitagerete kyo bona gora ntagerete ndiome ndiki baubwe kwithirwa kinya speaker ate aririe kana kinya representative umwetu no ndongejo tegera kinya ugaja kurikana actually ni antu baugire kinya kilemiari kwa uja kumaanisha ijeka kwe ugo kubangi unge nande ankuga nande ntegete ndio mekulingana no manda ya gwetete nande otegete batu turi MCAs halaji no kari MC our colleague na no kweja kanya bangi baraba gakethania no raba kauga kuito kari in consensus kulingana no raba chieta alaji ugo MC batu turi MCA tutina thina na gukoragwo twakanya ni ntwito kwenda tha ura chiakara lakini ki okigatuge athiri okimbuga bukibanga kairi manyantu ibabwiri guite taira otuntu isasawa ibugwitikaniritie lakini ni bubwega kwithirwa bukiuga gakinya turi aja na enkiuga from perspective yenginande ibukethwa boya ikanya bagunya turi aja na nyatu itukugwatai kena nandi kinyo ngwethirwa akimenya imwanka mashinani akugwatwa mbaru kwa ibubangire bubwega nte koreka no kulingana mbuga negito rari ukari lakini ni bubwega buringi chwa nyamuntu mwake akabwariria akauga oni ndaria nane no ntubwae so ki oni ndomba kuga tu gambi bubwega buthithiru au lakini no ndigita ire kurukire ngwitikia boirie igita riu ringi bukathithio gambi gwene bwana Kenoti narua itone president atariria manto ja support ya PNU na governor Munya na gweta mbere akiugaga we inya ketho PNU akarungamana na president Uhuru na bange ba Jubilee bakameneria bakauga Munya akauga na kurungamana Uhuru ate kurungamana Jubilee ogo rio natia na nija ndi muthujio nteto ndauga manto jaire gakarika untu bwa mbere ibambirie gwikira mpatho gategatika urio ukwenda Munya no urio ukwenda Kiraitu na bonde itukwenda baringira kana iba Jubilee bakwenda baringira munene ibakwenda baringira Uhuru lakini riria bambiririe kuma rukiri kana kumegoro otuko no ndiro barakuranga mwana ndute mndomba gwite gikingi atitumi nkauga ibambitie kuonania jeka guketha kwina mbathukano na ndipo mbere bora bugakarika antu baria bakwithira bakienda kuringira Munya na baringira Uhuru na kura iria mbo guchwaire nyingi muno la iche Uhuru antu abaringira Munya na baringira Uhuru ne kabomba nyakurega kuringira Uhuru kwa ukethirwa nandi kura cia Uhuru ka affected nontu baria bana bo boja iri bora bugukarika igwikira nandi bathukano endwa kiria miru na bu ntu kuona je kabwino oguni kiriba utu kinyanini nontu ri nkeja kurega kuriwa ino ntu thakaikarewa mutano cia gatwitikaniriye na nyaki ogora twitikaniriye thakaikarewa nontu itena ngogi bakare wona nkero chiringi ngiri inyaijire kana nyamagana 5 witie gikingi ni otuko utamburange kirio gutambura okinye nontu itena mbecha ino ntu tingo gichirio lakini nandi tukeja gwitira ara nontu nandi inyera tuketha twini mbecha nontu bene ona thakaitena cio kantu betu bakarwa muno nontu nandi uri okwenda Munya imbi okugiria ugo imbi utumo mugiria enda Munya nenda Uhuru menya wiri kwenda Munya na kenda Uhuru kethani wakwenda nontu iraitie we gugitata nandi ugotiga ukeja kwithirwo kionagia muntu wa Munya ntigo kwenda kinyethera Munya na kwenda Uhuru nandi ndaike mwisho kwa abekirai mpathukano na irumi bibethera bena bio kana ja bibia gwitana marieto na kuonania ni more nyoka ya kwithwo e muchiari kinyoka ethirwo tina inya ukarumwa ana baku ibethera bare ona bathikirite
ore okurumana no nyawe bare ibathikaniri rira bakeja kwithanira bebonka kinyethe bethe bateo kukage thina nandi ni nditegera nkona aja antu baba kenderea na njireu bagatera Uhuru kura bwa mbere bwaja iri bagatuma Meru barwe na ibadithitio uringi na kairi na nyana aro no gukariwo gategatika baria akiuga egikaline kana girutererwa Jubilee raro kwendwa ithirikari onge no akauga ndithiri na are gembe na onge no akauga ndithirikari ne lakini nani nte kwendwa na ndi no kuona baigerio kinyaniria kenda oni mpendwa oni nte kwendwa au ni okumba guturetera thina kwou oni mbaromba baria atongeria nkabera atiri tigana na muntu ende uria kwenda nawe nandika gawe no chamba bwaku no ntukura gaikarombwa ri no to ina kura ijire muntu ene mwari itokere nchantu bakwekura oto bakinyeria na muregi kana bakinyeria na oi kana thuku kana tumira mbechire wina cio bwana kiogora kankurie kikali no kuona ita antu bakikali bachiekete kando kenda bomba kujokia interview ketho ibo ake bakajokia interview kana antu bathithia nominations kwe bange bakatonya interview okay bwega bwambere kwithiritwe kikali keblema wa ni antu bamwe baraba ke Jubilee bakiugaga kikali ni posho ni chiekete positioning to kaibo be Jubilee Meru lakini anchokeria president nkatho nyingi ure ugire na chairman wa Jubilee the Raphael Tuju wa secretariat wiba confirmire no mwanka elections ka nominations chiethirwe chi free and fair na bauga kura chi baretete kandire electronic kenda uti muntu karinga jaire kaomba igochi kuomba kuirwa kura na president wengwa a confirm na ashuanto kithurano gikethirwa ki very fair so ikeje kwithirwa kwi muntu ko doubt gikari ngwitikia kaotwira doubt tete gikari ati bombo bayira kura kaibo be na akia kuchukia ite untu bo president na bweberia na arua jukumu irere okire aspirant wonde oni ndio mwobo kuthithia Kinoti JR auga wananchi bo bena kura ndio gachoya wendo kuma ke wananchi bakwende bagutetherio kuruke no kuruke otikikaline aki ethirwa wananchi bakethirwa bakwendete kingi kibabe ome inyabo bena right bukone no buthithia group yenu buchiete ora bugachieta ndene Jubilee bwethirwa nabo bo kwi group bo campaign otora kajuju metheka na kiraito bo campaign bwina right yenu buthithia butige ko bremu antu bange boni ontu ibangire bachiseta sa group nya umutonge no isete na group yao ba campaign but president mbigirwe ugabwega to assure the elections will be very free and fair na ndentije no batiko bremu nge kiremi mwiria na ruo na kuga we atina thina Jubilee kirena thina kyo Jubilee Meru nyato kuona au ni onye nkuona kwina thina no nduri bwana gakora no kuga bobwega no kaugwa antu babe baibangite bagwitwa kikali kaba ibangite bange bakaibangeu lakini benda lakini kiuria gyako igiki bakaibanga atia na igitarira ria kinyekethera ija kureta na ndija president yu wakujita nyomora airetu ikikali giki na baba ange batina eno ntu baibona ndi batariro be nene kana atongeria ba campaign ya Jubilee Meru angu uniform bwana marete uniform tete twarigia Kasarani president na disbanire the presidential campaigns cha Jubilee au ibonde mtu wonde aspirant kwa wote mtu dhuri Meru oteo ya disbando no nduri kwaria magikari kiu no gokirio ira kwenda kwaria na no gokirete raisi o kaugire lakini ibugukarika na ndikikio kuyuntu mpenda tuchiuria kire kiraito ka kikali na Dr. Kiremi Muhiria no we close the president Kiremi Muhiria ni advice of president so ikethirwa i advice na iba kwaraniria wende ukethirwa tukeje ko blame kikali no ntugie kumba kureta president advice wa kuremwa then ikuonania kwe na weakness somewhere the other thing
ikeja kwithirwa kikali kumba gwetereta president uguo kuga ni untu tutwije Jubilee muretete muntu wonde ora wi Jubilee itwaririe na twa request president eje twatuma Raphael Tuju twamwira twenda president eje turonjera Jubilee Meru ikeji kwithirwa nande tukagwe kikali mureta muntu ngenya we no agerie bwawe omba kureta president well and good but the president ya party leader Jubilee tugeta nuntu nwe mutongeria wetu na ndenda gukuria atiri no ndu kwiu auga mandu jegie Kilemi Kilemi ukaja kwithwa nandi nwe wina uria kwi nkurukini nandi na president kwina incident ikarikire ningo kainde kuria gurure ayo kairi inago kinyite kwa karaje koriria kenda antu bambi kuwa ibakwenda aria nandi eventually aja kuthithia bora ino ntu nandi kethira nyumore uteo ndomba kwerewa munya akani aregete kwewa kanya no ntu no PNU na ute Jubilee na manto ya tio kaija siasa cha president jo kaija ko launch kuri uringi bwa kura bwa Jubilee go chiandikithia au toerewa lakini itwije mwiria no Jubilee inathi ne gukarie ndu no ntu atale kabora neke mwenda mbijiwe inyo atenenke yatero kanya kinyo ngwaria na inyo no ena kwenda gitekia kawe etero agi agwetwa na uti ungi thank you ambo chokerie akore aspirant ungi oraria itokari na experience baba ingi MP babwana Muriuki babwana ari ne agitekia gavana tugekira na seneti tugwiri kumyaria cio ijire no mwana muntu mithekana ariria na ikyo kikali kajuju na ariria no ekikali na kira itwaria na ikikali MPs bonde barabe city ibariria baraboka represent na the same thing no senator we ku aririe so kwethira bakiremi bate aririe na mwenda mbijewe no tore other aspirants bete MP na bau bangi bate aririe na ndi no ni untukiremi no kali na ntu bawe baringa gituma bakiuga kiremi kurigiria gituma kiendelea aja na president yareo ero kiremi na ari antu bawe bakire but ute aspirant o kali na kanya gakwaria inyomwe tiga the sitting MPs and the senator. Bwana Kinoti, Rojo inyathara kanithi nyaone kuruguria kiama kia Jubilee. Ni atea president ategweta Tharaka Nithi na umete Meru ende nejire Meru kuruguria. Na ndiki kiuria. Kenya wabwiri gochoke nonturi oni ngitegera from analytical point of view ikumanisha kwina ntu Meru bakwenda kinyiria itwe yani itwe munene yakwe itwe munene yakwenda na ati kwenda bau bangi oni uba kuthithia ndi mbugire atri aza yani oni ndi muthujio nteto ndombo kwira for free that mantu jauja iri mbugire ja akarika either ate kura chia Meru baba ingi muno no ntu bwamba thukano ewi ketherero no ntu uri ati kwenda mama kana uri ati kwenda aba ndi kuona jeka mwana omba kugitaja kumwenda ntimenya kumwenda nkamwendera indoya ya chiari ite yageta kinyakiriana nandi au nkona kwina thina no ntu bare iba kwila unchi nabwa na ati kwenda gwito wagitaja kuba imbiria tuze kurega ibanganitie na inarua nyari ngi bangania bakathithia ntuku ijiri umwaka akeja nde o iwi mwaka eja nde na achoka ageta ndera turingi uga iye bai lakini Kinoti ankolia no Tharaka Nithi je kene neo stronghold neo etagwa stronghold neo kwiragwa na Rojo akethwa Nyeri county ko ume Meru akroka county yu eta akroka Nyachiembu eta Nyeri Rojo ko neke agukoroka emwa keje emwa stronghold pomwe itweta Tharaka Nithi stronghold but ndendenya tomba ikunikine murietwa na toka nkuga uno thuku bweko kana bweko itutege ki county ici ni ngana ikura ingana chiku ikura ingana president ita Meru na ni ngana ita Tharaka Nithi kuringana na numbers chira chiku teke toka nkuga kiu gitumira president yareka gwita ndakwira batu kitambo ngwitikia mbuga mweri ne jwe 11 twi Meru county twetire office ya Raphael Tuju na twamu request atwariria president ya tuthithiria launch ya kiama kia Jubilee Meru kanko gitire anini bona kiogora ketho i number cio kugira neke president agweta konto ta Mombasa
kana Nyamira naria ite nyinge Ari, agatiga oni, stronghold ewe nkiuga numbers irietwa stronghold nkwara'iria toka nkuga president kwino akomeneria kana akwendera irietwa ria stronghold ntukwira riejire irira Kibaki na Raila basukumene mono kura cia Nithi constituency ikweja ciathurana na ndire ambiri gwitwa Tharaka Nithi ni stronghold by the toka yambiririe itoka ya rietwa riambiritie tamu ici ya Uhuru kira nkwenda kuga kingi tutizie thirwa Tharaka Nithi ireta ku request president eja balonchela kiama tore batu twimiru twetire twatuma tuju na batigwa bathikrataniria na senator na barenturi kenda be ejo turonchera we don't know ethiro iba murombete njo gite atia uturonchera kiama kingi tutizie igoro kithonwa atege nteto cheto itwae na nteto imwe anto ba Tharaka Nithi bamenetie president muno nonto ateteta kurugura nau na ndiu kawaida ki mwananchi guteta naria kana inya mutongeria no ajaria gichwa favors ki wananchi but wengwa na thithitie effort ndenda any leader wa Tharaka Nithi augite batu ituthuri president tugweta twa request ye ya tuthithirio ntubona bo arega ende tubuthithia mi ko tuge anene ba Tharaka Nithi bo bateta president possibly no kwithirwe ka kwithirwo kwina mubango jungi mbuga baije president ageta another day kuthithia communique ya office of the president per se ate kuijita meru kuja ko launch Jubilee that is a false kana eutebuoma akuijite ku launch yani registration ya members ba Jubilee na akencourageaga meru bajukie kura kenda bamuringira. That is as basic as that. Na inyoke jotegera no tubetha bena press release ni uba ugite ate kujite ku launch kiama atugene kabujukirie bwa bujukia bwa wikia rutere runge bwa na ndikia amejite ku launch lakini in actual sense ikura kujite kuga antu bajukie na kiugaga buciandikithie bure member ba kiama na bucoke buciandikithie bakura kenda bujo muringira kura na nikyo gituma twaga kana yani muntu ategerete kuma rutere akaga nikinontu baria bakamuringira kura batigwitikirwa bethirwa bai akwinoe eba ubangi kana ketheja nau na ndi bwana kutoka kuriria akaga nikinontu yani atigwita kinyano na ukejotegera kimo akajo athira tu 2013 ekithurano kia athira kwirikana icho tweterete icho tweterete jana aria kenda na ndia china no uchi kuma no chia kinya kwa ungeja kuurwa mbuga ukaja kwithirwa kinya na aru akujitejite kuromba nyumora jo gutwira then gutike iria kiare mo gwita nale lakini kadha iko launch nyumora tuomba kuelewa lakini kadha te ko launch kiama tento tukumba kuelewa niki nonto ate gwita ko launch kiama Tharaka na mutegeri rikano aniria natwekera ini yato ya semester yao inya kibogo ithatu ijere mwe na inkuona mtu mwe aja akiuria bwana Kiogora kiuria akauria ogwenwe chairman wa Public Accounts Committee no chunkone manto jaja mbecha cia Katen. Okay, bwega itwa chunkunire itwathithirie report yetu na recommendations na batu turi assembly toka tuthekaga muntu ituonere kwina winyange bwa mbecha na Katens iguritwe na prices cieguru muno nuntu itwathithirie nya mubango jwetu twatuma muntu na material ya Katens iria twamutuma ndukenera yendetie na tuona county igurite na mbecha ciria guru nkuruki around shilingi 800 every meter na county ni agurite around 3000 meters na itwandikire recommendations cietu including the anti-corruption ibathithie further investigations na bajukia tua twandikire office ya auditor general inyabo ibathithie further investigations na ba recommend na turatuma report uki the two offices na imbize office ba anti-corruption bakeja na beta mwanka cibitari wa certain materials iu na inya twingwa tweto tolua jara twamenyere so jau nande ja kinya uyetherwo imanto ja anti corruption na ku recommend muntu etherwo athitangwe lakini igwirikana bwana Kiogora kwino nya bwakinyire ndiko minora mubiro uga kiama kiathekua
twatigo tintika nteto itwigitu anga bwae wanga nyamore igua chikarajira che CDF gita World Development Fund antu ibaugaga kinya gwe gantu kange gacheke bwana nkero kenda bwi ende akchari gata cheke ikuringana na tuigwa gata cheke ikare gantu kanene nandi tukauga babu bukaja kwithira ibabwe mumiru athurite we arungamiri bakigina kiao kenda gitumiro ora kwagirite kinyethera gukiria mathigitio njirere njaga ibwabwiri kinya yani butukareke nteto ithirira iku kinyethera gukurega kuthitangwa muntu butibwiri gutiga nteto ikinya iku itigira no ntubwina inya kinya kuthitanga muntu kinya bwe babo bungo kinya petition itegwikwa kinya te mono nja cia ku impeach muntu lakini rira nande ejireke impeach mutongeria tutwiragwa kana ura tuigagwa tukaigwa gwe gantu kathiurunkire nthiguru nao gantu gake gatigacheke gatacheke igantu gakari gakanoru tukithiriria nontu bwa mathaa nontu bwa thaa tukithiria GR bau GR ikeja kwithirwa gwi gintu kianenkanirwa ki members ba assembly ni untu bwa report ire chithithaua ndachitie kirie tore murungu ntethirwa ndi party onto bu nethirwa kwibo banenkerwe na ndi bu imwaka kibo untu bu uraigwa jabugwe nteto ichiaragwa bongi mantu ja kwithirwa ngaitu kwerwa twakirire ni untu bwa kunenkera World Development Fund ndi kuigwa ni okwenda kuigwa tame gweta buru kindu tegintu takiukire onde ne thirikari account utegintu gita wata World Development Fund na rira ya twathithire turi assembly twikiria governor na rero saina thane iko turinga na mutegeri au nio tukuthiriria nteto cietu cia weru narua nio tukuthiriria nteto cietu cia weru narua tuonanekae thaa 3 nusunge kunenkia nteto nkuruki aja ndene Weru TV.